Israel rum China le chadlak lova in do thu thang leng vel rengkara Iran chu ngoi rengin nuclear ral thuam nei rama alo in siam man emni don ti chung chang hi tun tum chu I han belchiang tiang Iran ramin nuclear ral thuam asiam mai thei ti hi englai ma in thuru ani ngai reng lo United States khuan nuclear ral thuam nei rama Iran ain hlang ka yang ti hlawin tun ma atang to khan a thli thlai renga International Atomic Energy Agency IAEA point hun binein ngun thluk zetin avil khiau thing bok chuti chung chuan nikuma tang to khan Iran chu a chevel ram buaina a ain rol thuk tiala beilen nghal zat du zel tur khopin atuang ati cha tu riat lo hian nuclear bomb mang mai theidin huna tun hnai atang khan a loading reng to zok emni Israel chau khu West Asia vela nuclear ral thuam nei ram ani na thai bovin khulai ram vel nun hona boruak khu ain le burtir ta emni nikum October ni rukhan Iran chuan sipai thona hmunpuite chu zandar kwa a khar thuta darkar ni ral nu loka an khopui teran atanga hlalautea lirhing na zet magnitude pali point pali zetana anghing zui ngal zat ani kha lirhing hornat zong le sipai thona hmunpui khar thut te khan in kung kaina an nei em ti chungchang khan zona poimo tak a ring chuak trawani lever chunga nuclear ral thuam an ensin wang ani theyang em chutiang tak chu lo ni tang se asok hok turpo achiang hle o masin in hil ngau reng chunga khosa ho te chen na biala nuclear ral thuam nei ram apun bel chuan an chen ho na boruak atidang lam dor thei nge yang Iran ram khu fing khur tok lo le che thut du zel tur khopin langlem lo ma se chutiang ral thuam chu nei ta ang se ram dang te karnan emo him lova ain ngai tika ache ti ol sam tu ani mai thei don tlat kan fiat chian le zol nan I han thet som te ang report sang te tarlan danin Iran rama airport zong te chu October ni ruk zandar kwa atanga atuk jingda ruk thleng khan an chol thuap ti finfi ani Iran civil aviation thunei tu ten thu chwa an siam dana ero chuan an ram khothlang rama sipai ten indo nun chan an zirwang ni in an tarlang ma se nun chan zirna lek ani tak ngut na ma chu khamizan vek dar som le minute somli panga khan University of Tehran a lirhin dan zirchianna seismography center chuan semnan biala aradan huna magnitude pali point pali zetana lir anghing ti achin sia khiau heti han ngai to mai chuan khwarel thilthleng ni ve mayangai a olviau na a achianga thilthleng pal ani thei mewang em Iran khuan ral thuama siam thei tur khopin uranium chu zazela somkua thuaka firin athlifima IAEA in August a report danin Iran in zazela somruk zeta fira uranium athlit fim chu angor zual sawa chutiang taka fira thlit fim sa chu nuclear bomb siam nan voi khat bak thlit fim non angai le to lo thilfeng te hanrem khom chuan thlona tum hun khar lai lok thutte lirhing in azui zat ti tele nuclear thlit fim an ngor dan em atang te ngot po in aruka nuclear bomb en chin chu thil ni thei tak turani chu chuan zona dang a hring chuaka enga tinge tuna kher ti hi sa khothila le ram kai hruaina konga Iran ram thune na sang der nei tu Ayatollah Ali Khamenei chuan Islam sa khodan kal ani ti in nuclear ral thuam siam le nei hi tunma atang khan alo khap dei to thina an chen ho na West Asia biala in ngir ho na te awangin chu ngai dan chu adang lam dei to zok en ni don mani deulok thleng khan Khamenei chuan Israel ram ading rei to lawang ti in asoi le kha ani a chu Iran ramin an ram an ven him tum dana in thak dang lam na tilang tu ani thei mayang em khati hun lai ve khan Iran chuan Israel rama missile zani vel zet akab lu ta
Iran ran huai tu poimo tak an tha sak awanga phubalak na ti in an chal kha ania. Mase khang misal zozai ka chuate kha nuclear manrua thak danglam na thup na mai jok em ni ang. Iran khuan nuclear ral thuam siam du lo le. Mang du ngai lo tur angin ain chal fo. Mase geopolitics a hi chuan hetianga in chal te hi chu thil thleng fo. Atakram ero danglam dai ani thin loi si. Sipai te ni phung pa ngai phena Iran chuan arukin nuclear ral thuam hmunpuite adin rutluk luk jok en ni. Hei hi thil poimo tak. Buaina na sa jok thlen thei tu turani. Israel ramin nuclear ral thuam anei hi khovelin kum som tam alo ring fo to thina. Anei le nei lo chung changa engma soidu lova. Angoi tluan parawangin tun thlengin kan la in rin siak vel mai ri zong ani hi. Iran rampo in nuclear ral thuam anei ngat chuan West Asia ram khu nuclear ral thuama in tlan siak rama acham tir nge yang. Khatilaya US President Joe Biden le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te khan engtiang takin nge Iran an chan le don ti chungchang an soidun ni in tarlan ani kha. Biden khan Israel chu Iran nuclear hmunpuite beilo turin akar tlat ni in tarlan ani a. Chuti ani lo zongin buaina na sajokin atlak buak ngei don ani ti in awaw khan ani. Israel khuan engtiare nge ngen na te angai poimo theiang ti ero chan ngal mai theilo zo na alami reng thung. Iranian President Masoud Pezeshkian chuan Israel ne na in do an du lo thu asoi takna a. Do an ni ero chuan an beilet ngei tur thu asoi ni kha. Iran ramin nuclear alo nei man to ero chuan a boruak adang dai thei thungang. Iran khu nuclear nei ram ani chuan Athen om ram Saudi Arabia ne Egypt ram te khu nuclear nei ve turin anor tet anga. Ral thuam changkang jok nei konga anin tlan siak to mai don ani. Nuclear ral thuam siam bel lo tura khovelin ma alang na te hi aroi sot to khopa. Alat lusop thei hial ta ve ang. Tun ma zong ai khan aris asang le zual to a. Malang lo wang emo chu dik tok lo wang ngot po in West Asia chau ni lovin khovel pumpui hian kan chiat pha duai thei to ani. Kum tam tak chung in run thaya in vau ani fo nu in Iran le khotlang ram chu khun khan takin anin beta a. Ale lama Iran mani du dan le ngai dana ding metlat a oma. Ale lama ve thung chuan Donald Trump a. Kum sang ni le song panga a Iran ram nuclear din hun tu chung changa thutlung ban sana. Tuna in biang na mga thar thole du tu a om ve thunga. Karma sa mai khan heng pol pani te hi oman ram palai na nuaya anin dora. Sarkar thu chuak chuan an sei ho na kha bei sei om tak angin tar lang ma se. Thudik ero lailan ani ta thawa. Iran nuclear din hun chu khuakhir phak bak ani mel to tlat. Hoi lo partunin lung lo tui adon to ani thei. Chuti ni se khotlang ram khuan nuclear ral thuam nei rama Iran ram apom theyang en ti hi. Zona poimo takani. Kumenge moza chung chu khotlang ram le athurwa pui ram te. Abik takin Israel le Arab ram te om atinuam lo to thina. Thil la omani tia traman kumsani le sompariata arin rem siam na thutlung ata ain nu do achina khan boruak atang hal le. Prek na te thar thole ni in internet mga insuam le. In rok na atleng zui nga la. Hautilian in pilsak na le sipai in ebna tlengin atleng ani kha. Iran eroin malampan atul pa lem leilova. A nuclear malang na kalmek zel azaw saw sawa. Bom nilovin ram chuan tham mason na raw pui thentir tumin ke apen ngor saw ni in ain chal. Tlai khon huwa thil adang lam ta thawa. Iran le US chu anin dor tange nge ani. Trump chuan aming dai to lo na tur paukhauh abei seya. Iran ero chuan an ram shek na te hli masak vek phot a phut thung. Duan nei ve ve a duap kai jok angalan ero an du lo ve ve. Trump chuan adu dan chiang takin a soya. Iran ramin nuclear ral thuam asiam tur ani lo tiin.
rorum taka chet atulani po in ain peisa ata ma se Iran po in nuclear chakna chu aral muang zonga siam turin dikna chanvo anei ti in tana kho ve tlat anin biak lai mek po in Iran chuan atira thu an thlun dan kalin bithlia zat ai sangin uranium athlifim renga ral thuama siam mai thei tur khopa sang za zela somkwa thleng thalin za zela somruk zeta sangin athlifim tluk tluk mai chuti zat zata sanga uranium thlitfim chu wantlang man thei tur zat aya sang dai ania wangin khovelina beng khon lo thailo Iran chuan bom siam nan mang lo ma se an du phot chuan tam tham tak siam mai thei din hona an ding mek ti hi mithiam te ngai dan ani oman rama anin dor na khan thil in cycle tak pani a pholang pakhatin vauna le shekna a mathe a pakhat ero chuan dan le an zom na an mathe ve thung in rem siam na be tham tak ero a thleng thei uranium thithim na muang zoka an kalpui thei na na reilo te chung Iran shekna thla dul hret ma se Iran chuan langtlang zoka kalpui zui zel le indin ton na awm thei na na hun thol zok mamo angin ain chala heti lai hian Israel ramero chuan malang na ti thuan optum na le chuan lam mai mai ani ti in rem siam na nei pui adu lo bur thung hedin hun la om zia hi atak nge yani Israel ram chuan an ram noi bo lena awm lo nan Iran ram chu nuclear nei ram ni tir arem ti theilawa sipai chakna hmanga beih mai po an hial heklo chu chuan helai bial vela hian indona puitling a hring chuang nge don chiang si a Trump point sipai chakna mana awau boka Iran ero chuan a nuclear program chu chung tin temamo phufuk na le damdoi lam thiam na thila man tura kalpui an ni ti in tran a kho tlap thung chuti chung chuan Iran ni phung hian ngai ati tha thei tlat lo nuclear endik tu te endik a phal lova mina zong lu thailo na hmuna an man ruwa te thli thlaina surveillance camera po a hlip veka chuti taka ain khar khip thar thut chuan khothlang ram te hlau thon na ati zuala nuclear zungzam awm reng reng lo na tur hmun te a awm tlat si chu International Atomic Energy Agency IAEA ngai ti thalo zual tu ani Iran ramin nuclear ral thuam anei chuan West Asia ram te khu ral thuam la om zok siam le nei konga anin tlan siak na samai don ani Saudi Arabia emo Turkey emo Egypt ram te emo po khwan nuclear ral thuam nei an tum nge yang chutiang thil chu a thlen ngat chuan nuclear ral thuam siam bel lo tur le aral muang zong chawa man tura in kho khirna dan Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT article der theyang NPT kut hi phuarin awm der to India le Pakistan ramten kumsang khat zakwa somkwa pariata nuclear ral thuam an ensin kha entirna thazet ani heng ramte hian dimron lo viau ma se ngongol takin nuclear nei rama chalzui lo theilowa anin siama Iran ramin nuclear anei ngat chuan khovel ram dang abik takin North Korea tan chuan enton tur thate kan siam sakti na trukani yang khothlang ram khwan he mi konga hian du thlan tur dang a hai cham me kani sipai chakna le ral thuam man la thil la om lu tu kani a in sheng na po na sataka kalpui ani mek na a Iran hian malam apan zel tlatani indor na le imbiang na in nuclear ral thuam siam a khap hne lawa a thunun thei tok hun a thleng thei chutiang chu thleng ta ang se nuclear ral thuam siam ti top ni lovin khwa khir hi khovel ti thei tok ani chom thua yang ato pa chuan Iran hi nuclear ral thuam nei thei ram ani saklia ngot lovanga nuclear ral thuam nei ram alo ni to zo kang heti konga hian teran chu achung nung zok man ro nei thiam na nei le chunzom zel tura theina le changna nei ani meka kum tam tak chung en san le shek ni ma se ngoi rengin a nuclear din hmun a song het sau sawa khothlang ram khwan ain puwa cha lok lo ma bak ain sir thleng thei der to chu mani in ring zo tok tak du le tuma chiang
dan mai rual lo Iran ram ma chon ani United States le Iran chuan April ni som pakwa khian rom khopuya nuclear chungchanga inbiangna an nei le don ani mel ram pani ayo te hian April ni som pani khan oman khopui muskata inbiak tum khanna an lo nei to ani kha US chuan an thu don na pani te be chanin anin biak le na tur hmun son chungchang hi American lamte rot wang ani a Trama sarkar chuan oman rama inbiak tum khanna hi lung oi thlak ti in midang in rol mi alawa amai sana inbiak nge an tum to ani inbiak tho khanna kha oman ramina thlenga US palai Steve Witkoff le Iranian Foreign Minister Abbas Zarqasi te chu khun khan takin minute somli panga zet anin biani in thudon na chuan atar langa official taka an puan zar ai rei dai anin biati na ani heti chung hian Iran chuan midang tel lova inbiak adu bau lova Iranian Foreign Ministry chuan he mi chungchanga hian US nen tlang taka indor an tum lo ti an tar lang fo to a nuclear chungchang le Iran ram shek na chungchang te bak soyan du lo anin biang nu atuk lok April ni som pathum khan teran khopuya Iran thunei tuluber Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran sipai ho tulian te ko khomin tharum manga beina lo om thei tur ma chon tura in puwa cha lok diam turin angen White House chuan anin biak na chu a thalam hoya mason na ni in antar langa President Trump chuan Iran din hun chu a thathokhat ni in atar lang na a inrem siam na ti puitlin ani ma chuan omzia anei lem lo ni in atar lang tel thung ni e tuye mokal tlanga indor na nei ka du lo kong danga soi chuan puina po keima ni kal tlang tur ani ti puitlin ani ma chuan engti lama ani chuang lo ati heng ram pani te hi phut le ngian nei in anin dora US chuan Iran mai taka sipai le ral thom thanhem tam tak ada lok sa diama hei hi Iran nor lotlin nge na tura malak na le inhuam an lok na maximum pressure ani maximum pressure chu in hrek na chi sang te sipai le ral thom manga be mai tur khopa in waw na le sarkar in hu mo na te an ni ti in angai theyang tunai khan Pentagon chuan Diego Garcia hmuna radar mu theilo le khovela bomber thabirangai B2 bomber paruk zet a choblok diama missile ka tlang na thabira chal mek phat missile dang Israelin invel na atana aman tura apek to bak po Israel rama abun bel bok US dollar tluk le ding on som manzit that hian mel za som ni pali zeta la a mel ma missile thlok asai thanal nal thei US in do thlona phurtu in do longlian USS Harry S. Truman baka USS Carl Vinson ta chuan Iran ram hi an ram mai tuipui pani Arabian Sea le Persian Gulf atang te in khovel pum huap man ruwa le ral thom chuan omber ber te nen an vil khiau me kani Iran khuan atan na aso son lawani chuan nuclear ral thom anei nual to a USA me po alau to lo ti na niang Israel ram noi bo hena vaureng tu ani awangin USI main Israelin do theina atla chamma sa jok thei bok USA beina le Israel beina te chu Iran ram le athurwal pui musulman ram te tan chuan ai nang reng dona real theya wanga ram hausa tak tak West Asia rama khabem hul zwa hau an tran rual ngat chuan USA tan po be tham tak an ni anga Israel tan phei chuan an dam kho chhuana tur nge an ral rai thlenga do ngat ti bak chu du than tur awang phar thei hun rei takata to khan hrek na chi sang mangin US khuan Iran ram hi alo hrek to thin kan ti kha tuna po hian pui atangin run thai dur ma se Donald Trump atiam anga thlanhi chunga chinfel ani lo chuan Iran chuan nuclear ral thuam anei chiang ti na ani anga chu chuan tuna emo nakina emo West Asia ram boina atipun lun anga Arab ram te hual vela om Israel khuan atuar zui viau thei ven thon ngai dang le chu Iran ram khuan tualte wanglaya ta to
hel sang te dinin avul zui renga chung hel ho Iran ai ma a Israel ram nuai bo konga thanem ngai le zual ho kuta nuclear ral thuam Atlantica chuan Israel chan chuan mai an chan po atluk lo thei hial don tlatani rocket le drone tlem te nei chung po in Israel ram an beingam em reng mai ani a tukzal to a aim ngai Hamas thawang hau tu Houthis ho kut emo a nuclear ral thuam tlem a zong chau po a om ngat chuan Israel ram nuai bo du tu te le atan tu te indo na ro pui le rap thak indo pui pathum na tia kan lo sei fo hi atakin a thleng thut theireng to don ti na ani a pumpel ngai na a om lowang chu wangin USA le Israel ram te khwan Iran ramin nuclear ral thuam anei lo hi thil poimo to khoka an ngai lo thei lova ma se India le Pakistan ram te po in khothlang ram te hrek na le thinchik na te pal tlanga China ram meu po an hlau tlon hur du mi a lo na din huna Iran hi ain hlang kai ve thei reng to anin biak zui zela US ayo palaite an duap tual ani boxi chuan Iran tan hun thazok alain her chuak don chau ti na tluk lek ani a han beiron ngeng don se US le abik takin Israel tan chuan ven thon tur atam nu tuka ven zo sen lo mai a la omri boxi Iran khwan tuna mithiam tam takin an chhut lok anga nuclear ral thuam anei nual to chuan IAEA le USA emo Israel emo tangrual pol a engama endik tir arem ti don lova endika enzui zel arem ti lo chung chuan ama tantlat tu hel ho kuta nuclear ral thuam awm theina rem chang le kong olsam ain hongzau ting mai don ti na ani